ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko igihugu aramutswa kiri ku rwego rushimishije mu kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. À ce jour, la restauration de la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale sont une réalité au Burundi. La lutte contre la uyu munsi nagurwa ry'amahoro umutekano n'ubwiyunge ni impamo mu Burundi. Uyu ni President w'Uburundi Evariste Ndayishimiye aha yari mu nama nkuru ya ONU igira 76 yari maze iminsi iri kwibera i New York muri Amerika, gusa batavuga rumwe n'ubutegetsi siko babibona. Ijambo Evariste Ndayishimiye yavugiye hariya ku New York ku cyicaro gikuru ca ONU twarabyumvise, ariko twariteye ivyatsi twivuye inyuma kuko ni ijambo ryuzemo ibinyoma gusa. Uyu nawe Nieme Magera avugira ku rwego mpuzamakungu umugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Zino nkuru ziri muzo tugaruka ko hanze hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere ko yagezweho hirya nino ku isi muri Yemen, aho abarwanyi bagera kuri 50 baguye mu ngwano inyakubera mu ntara ya Marib iherereye ku birometero 120 uvuye ku murwa mukuru wa Yemen. Igisirikare ca Yemen kivuga ko muri 50 batangajwe ko baguye muri iyo ngwano imaze amasaha 48, harimwo abarwanya leta ya Yemen 43 n'abashigikiye leta y'ico gihugu indwi. Muri uku kwezi kw'icenda abarwanyi bagera ku 400 bo kuri izo mpande zibiri baramaze kurugwa mu ngwano zibandanya kubahuza. Marib niyo ntara yo mu buraruko bwa Yemen ikiri mu minwe ya leta. Abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti bashigikiwe na Irani bakaba bamaze amezi atari make bagerageza kuyigarurira. Muri Afghanistan naho abatalibani bamanitse ibiziga by'abantu 4 mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Bavuze ko abo bantu bishwe barashwe na polisi yo mu gisagara citwa Herat bagirizwa kunyuruza abantu. Umwe mu basirikare ba Talibani atatangajwe amazina yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko ibi babikoze mu ntumbero yo kugabisha abakora amabi atandukanye. Abatalibani ku munsi wa gatanu bari bagabishije ko ibihano byo guca ibihimba by'umubiri birimo amaboko no kunyonga abagirizwa ivyaha bitandukanye bishobora kuzogarukanwa mu gihugu. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu ko bwavuze ko abatalibani baramutse bagarukanye ivyo bihano bigeze kuba bakoresha mu myaka ya 90 boba bariko barahonyanga gateka kazi na muntu bikabije. Bishura ubwo bushikiranganje bagize bati nta numwe tuzokwemera ko atubwira amategeko dutegerezwa gukoresha, tuzokwisunga Islam hama dushinge amategeko yacu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezweho hirya nino ku isi tuyabandanirize mu Budagi hama miliyoni 60 y'abanyagihugu bafise imyaka yo gutora bazindukiye mu matora y'abashinga amateka. Abashinga amateka bazotorwa nibo bazoheza bagahitamwo uzosubirira chancelier w'ico gihugu Angela Merkel. Imigambwe itatu ikomeye akaba ariyo vyitezwe ko iza kuronka intebe nyinshi mu nama nshinga amateka y'Ubudagi. Ivyavuye mu matora kuno wa Mungu mu Budagi biza kumenyekana inyuma y'igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiro vy'amatora vyose bimaze kugara. Uzotsinda wese uko biri azotegerezwa kuzoshinga leta ihuriyemwo na bose. Madame Angela Merkel agiye gukinjura nka chancelier w'Ubudagi inyuma y'imyaka 16 yaramaze mu burongozi bw'ico gihugu. Ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. President Burundi Evariste Ndayishimiye asaba inama ya ONU hijeje uburenganzira bwa kiremwa muntu kudakumira Uburundi. Asigura ko igihugu ciwe cateye imbere mu bijanye n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mugenzi wacu rero Jurika neza aragaruka ku ijambo yavugiye mu nama rusangi ya ONU igira 76 ku munsi wa 4 w'inondwi. Ikikwasi cha Busekera cyatoranijwe n'urwaruka rurangajwe imbere n'umwigeme Chancel bamuhaye kiri muri komine Bukeye intara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi. Abana bafashwa baba 200 bose nabo miryango y'abatwa itagira mikoro. Bamwe muri bo bari barahagaritse amashure kuba ariyo batashe bataronka ico bacisha ku wepfo. Umwigeme bamuhaye umukuru w'ishira hamwe yegira ijambo Kibondo yifasha abana b'abatwa atubwira cyatumye we n'abagenzi be biyumvira gufasha abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye y'Ubusekera. Twatanguye dufasha abana mu kubaha
ibikoresho by'ishuri, amayuniforume n'ibindi, ariko tugasanga baheze ishuri. Niho twatanguye kuvuga ati reka tumenye neza ikibazo bafite. Dusanga mu miryango bavamo barafise ubukene, nta matongo, bajya baciye ingero, batabagaburiye baca baja mu kibira mwahabonye ni hafi yaha, kwamura munsi bashaja kubarabara kuyadandaza. Ibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntaco mama yakurondereye, ejo wogira motivation yo gusubirayo. Tumaze kubibona ibyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira bano bana. Umukenyezi n'abagabo babiri yose abana bari baheze ishure ubu basubiye kuja mu masomero kubera uyu mugambi, banezerewe no kubona uruvyaro rwabo rutagiye gusigara inyuma. Uku niko babisiguriye ijwi rya Amerika. nuko nzohimiriza cyane abana bakabandanya ku ishure, babandanya ishure, hari igihe bagenda ku ishure batariye cyangwa bakagaruka bagiye batariye bakagira ibyo kurya byo mu ijoro ntamwe bibonetse. Ibyo byose byatubera nk'ikibazo, abana ku bwinshi bagaheba. Murungitse kabiri nk'ejo yagiye adafunguye ntiyakwemerera yavuga ngo ndaheba. Boronka baguma badufata mu mugongo cyane na mwari ryacu ubwoko menga burakengeretse ku bisanzwe. Baheba amashuri kubera atanga ubu bari bafite byo kuba baca baheba byose byo gufungura kubera atacu ubundi dufite ngo kujya naho kwibara gusoma irasiyo bagenda bariye kuva fungura bajya ku ishuri. Yego verema turamushimiye kumva muti uye intambwe ntihazira ubu ntazira bagiye kubandanya biga neza kubera umubyeyi wacu satera bafashe umugongo. Umushinga amateka w'umutwaye Evariste Ndikumana arashima kino gikorwa na cyane ko caranguwe n'abakiri bato kandi badaturuka mu bwoko bw'abatwa. Kwiga kw'abatwa ntigushoboka adafise icyo afungura hakora mu nda. Hari n'ubundi yabiryoheje neza avuga ati imfungurwa n'izambere nyene kuko utafunguye nibaza ko urupapuro naho worusoma uca utangura kujugumira. Nibaza ko ari iteka kubona abantu b'ugwaruka bari munsi ya 25 bavuga ati tugomba dukore, ni ibintu bidasanzwe. Musanteri wa komine Bukeye nawe abona ko umugambi ufitiye akamaro igihugu n'isi yose kubera abana ari kazoza k'isi. Ephraim Ndikumasaba: n'umugambi rero turawiteze ko byinshi byiza kandi bihambaye kuri kazoza ka komine yacu mbere na kazoza k'igihugu, kuko ibi bibondo ejo burya niba bazobahagaze hano duhagaze, ejo niba bazobahagaze no mu bindi bibanza bikomeye, kandi mbere biranashoboka yuko bashobora no guhagarara neza no mu makungu bagafasha igihugu bagafasha mbere n'isi. Kubera ibyo byose biva hehe? Biva mu ndero y'akanovera, iyo nayo bishoboka iyo umuntu adafise amagara meza. Umuyobozi ajejwe umugambi wa leta wo gufungurira abana ku mashuri asigura ko mu ntara zerekewe nabo byagaragaye ko mwimbo w'abanyeshuri wiyongereye. Frederic Nizigiyimana: kubera uburyo buke turacakorera muri zo ntara ndwi, ariko indoto dufise twagomba yuko abana b'Uburundi bose bafungurirwa. Byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma badaheba amashuri, badasiba, ibyo nabyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashuri. Uburorero ni bwinshi cyane, turazi n'intara ya Muyinga ikunda kuba mu za mbere mu bibazo bya leta. Kenshi turatubona ko kubera amashuri yaho menshi afungurirwa arico gituma n'uwo mwimbu wiyongera. Ndikumana sasa mu nama nshinga amateka nk'userukira abatwa hari ikindi cifuza afise, kubona abana b'abatwa hejuru yo kuja mu mashuri banigishwa ibijanye n'umuco n'akaranga kabo vyihariye. Abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita les autochtones, bita indigenous people, baba bafise amashure yiwabo kugira bigishwe mu ndimi ziwabo muri primaire na secondaire. Ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rw'igitwa baca bakubita, mwigisha agakubita, abanyeshure bagenzanje bose bagasunika. Nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu ntagwibagiye, kandi byarambabaje n'ubu mu byo ntazobabarira bigisha n'ibyo. Nico gituma no mu ishure ry'iwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa. Kuva mu kwa 11/2018 leta yashinze ko umugambi ugaburira abana ku mashuri ubushigikiwe nayo, kandi n'inama nshikiranganji yemeje amafaranga yo kubushigikira. Buri mwaka ishiramwo $1,800,000 $800,000 y'amafaranga y'amarundi, hafatiwe ku bitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bw'indero. Abanyeshuri baba mu $1,600,000 nibo bamaze gufashwa n'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashuri kuva mu mwaka wa 2018.
Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Urikaneza reka nongere kuko umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi wo usanga ivyo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ahanini ari nk'ukuresha amakungu kugira ngo amwizere atanga ifashanyo ku Burundi. Reka twumve umuvugizi wo mugambwe ku rwego mpuzamakungu Aime Magera ari kuri telefone na mugenzi wacu Eloge Urikaneza. President w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu ijambo yashikirije mu nama ya 76 y'ibihugu bigize ONU we yasavye ko inshanco za COVID-19 zokwiragizwa mu bihugu vyose vya Afrika bidatevye. Paul Kagame asanga naho gahunda ya COVAX y'ishami rya ONU rijejwe mu magara y'abantu igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikenye hari ico yafashije hagikenewe gukorwa vyinshi ngo inkingo zigere mu bihugu vya Afrika ku rwego rwifuzwa. Mugenzi wacu Temisokle Mutijima aragaruka kwijambo President Paul Kagame yavugiye mu nama igira 76 ya ONU. Mu ijambo Perezida Kagame yagejeje kubitabira inteko rusange ya Loni kuri wa gatatu hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga yibanza ahanini ku ngaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Avuga ko isi yose ikwiye guhuza imbaraga muri gahunda zigamije guhangana n'ingaruka zacyo. Umukuru w'u Rwanda ashima gahunda COVAX y'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS igamije gusaranganya inkingo mu bihugu bikennye. Icyakora agasanga hagikenewe gukorwa ibirenze ibyo. Alongside unfortunate examples of inequality, nubwo hakigaragara ingero z'ubusumbane butagakwiye, twabonye ibihamya by'ubushake mu gufatanya hagati y'ibihugu. Gahunda ya COVAX nubwo ifite aho igarukira ni kimwe muri ibyo. Igitabaho icyuho cy'inkingo muri Afurika cyari kuba kinini kurusha uko biruba. Ariko kandi dukeneye ndetse tugomba gukora ibirenze ibyo mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'inkingo muri Afurika. Kubikora uko biri mu nyungu z'isi yose. Doing so benefits the entire world. U Rwanda rushimirwa kuba ruri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bimaze gutanga inkingo nibura ku kigero c'10% by'abaturage bose. Imibare y'inzego zishinzwe ubuzima igaragaza ko abamaze guhabwa urukingo rwa COVID-19 mu buryo bwuzuye mu Rwanda basaga 1,500,000. Umukuru w'u Rwanda kandi yashimye gahunda y'ibigo mpuzamahanga n'abandi bafatanyabikorwa yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo mu bihugu bya Afurika. Bwana Kagame akavuga ko iyi kuye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kubaka uburyo burambye bwo guhangana n'ibyorezo. Uretse ibijyanye n'icyorezo cya COVID-19, Perezida w'u Rwanda kandi yagarutse kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'iterambere rirambye SDGs isi yihaye kuba yagezeho mu mwaka wa 2030. Yavuze ko ryari ryaradindiye na mbere y'icyorezo cya COVID-19. Aha akavuga ko gahunda yo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe igomba gushyirwa imbere muri urwo rugamba hatibagiranye no kwimakaza imiyoborere ishingiye ku muturage. We also need to re-emphasize. Dukeneye kandi gushimangira akamaro k'imiyoborere ishingiye ku muturage no gukorera mu mucyo. Ibyo ntibitugeza ku mibereho myiza n'iterambere rigaragara gusa, ahubwo binaduha umutekano, umutuzo n'icyizere cyo hazaza. Ni ingingo bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bemeranya nayo, ariko kandi bagasanga hakiri urugendo ngo bene iyo miyoborere ishinga imizi mu Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza ni umwe muri abo, akaba asanzwe ari umuyobozi w'ishyaka Darufu Umurinzi ritaremererwa n'amategeko mu Rwanda. Nibyo koko iyo umuturage afite ijambo mu bimukorerwa igihugu gitera imbere. Iyo umuturage afite urubuga rwo kuba yashobora kuvuga ati ibi nkorerwa n'umuyobozi wanjye ntabwo ariyo, iyi politiki si inkwiriye, ibyo nkeneye ni ibi, ibyo numva nkwiriye ni ibi. Icyo mu gihugu cyacu ibyo ntabwo biragerwaho, cyane cyane mpora ndeba uburyo nkatwe dukunze kugaragaza ibitagenda neza dusaba ko bikosorwa, usanga bavuga ngo bara n'abanzi b'igihugu. Ntabwo ari ukwanga igihugu, kuvuga ko ikintu kitagenda neza no kugira ngo abayobozi bagikosore. Hano mu gihugu cyacu cyafite urwo rugendo rukomeye rwo kumva ko umuturage agomba kugira ijambo. Indi ngingo Perezida Kagame yikijeho nk'igomba kwitabwaho mu kugera kuri gahunda z'iterambere rirambye n'ijyanye n'umutekano. Aha gasaba ko ingengabitekerezo iganisha ku iterabwoba na jenoside irwanwa kandi igatandukanywa no gukina politiki. Ingengabitekerezo z'ubuhezanguni ziganisha ku iterabwoba na jenoside zigomba kuvugwa no kugaragazwa hakiri kare, zigasenywa nta kujijinganya cyangwa se kuzuyaza. Kuri icyo ntidushobora kwihanganira kubikinamo politiki.
Icyakora Madame Ingabire Victoire Umuhoza akavuga ko kubyerekeye u Rwanda ikijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside gikwiye kwitonderwa ntibikoreshwe mu buryo bwo kubangamira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Perezida wa Repubulika ntegeza ko yavugaga ku rwego mpuzamahanga, ku rwego rwa Afurika, ntegeza ko yavugaga nyine abaheza nguni barimo barwanya muri Mozambique, ariko tugarukane mu gihugu cyacu. Noneho mu gihugu cyacu harimo ikibazo cy'abantu bitwaza ngo abandi bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ugasanga umuntu kubera ko atanga ibitekerezo bijyanye n'uko abona imiyoborere myiza twagombye kuyigeraho, hari ikintu cyitwa ingengabitekerezo ya jenoside cyabaye nk'inkoni yo gukubitisha umuntu. Niba uvuze barakorega mufite ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo uceceke kuvuga, ariko ntabwo iryo terambere rirambye nyine umukuru w'igihugu cyacu avuga muri iyo nama ntabwo dushobora kurigeraho hatabayeho ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Iyi ngingo Perezida Kagame ntiyayitinzeho cyane, ariko iri jambo yarigejeje ku bitabiriye inteko rusange ya Loni nyuma y'iminsi 2 mu Rwanda hasojwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa. Uyu ufatwa nk'uregwa mukuru yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'urukiko ibyaha by'iterabwoba bifitanye isano n'ibitera umutwe wa FLN w'impuzamashyaka ya MRCD yari akuriye wagiye ugaba ku Rwanda mu bihe bitandukanye. Ni urubanza rwakuruye impaka ku ruhando mpuzamahanga cyane cyane mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi, aho uyu Rusesabagina yari asanzwe atuye mu buryo bwemewe n'amategeko mbere yo kugezwa mu Rwanda mu mpeshyi y'umwaka ushize wa 2020. Ejo kuwa gatandatu imyaka 60 yari rumanye kamarampaka itanguye. Kamarampaka yabaye ku itenekerezo rya 25 y'ukwa 9 muri 61 ikoreshejwe na ONU kuraho ubwami u Rwanda ruhitamwo inzira ya Repubulika. Uwo munsi harabaye n'ayandi matora ariko atajavugwa. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi barenga miliyoni 1,300 batoye ubwa mbere inama nshingamateka. Gutyo abanyarwandakazi baronka uburenganzira bwo gutora imbere y'abagore bo mu bindi bihugu bitandukanye byo kwisi. Kwera iki none ano matora y'inama nshingamateka adakunze kuvugwa, hakavugwa kamarampaka gusa, nibyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi aganira ko na Professeur Laurent Uwizeyimana, umushakashatsi mu vy'amateka n'iterambere muri kaminuza y'i Toulouse mu Faransa. Erega impamvu nuko byabereye umunsi umwe ariko ikintu abantu benshi bakunda gusubiramo kwibuka nuko ariho ubwami bwavuyeho. Tekereza ubutetsi bw'ubwami bwari bumaze ibinyejana 5 hanyuma bikagira gutya bikavaho, kandi ubundi baravugaga ko u Rwanda rudafite umwami. Mbese icyo gihe nta mugore ubyara, imyaka yose irapfa, inzige zigatera zikamara byose, mbese ibyago bikaze. Noneho kuri iriya tariki ya 25 z'ukwa 9 umwami yavuyeho, ariko hari abantu benshi bari bafite ubwoba ati none abagore bacu batongera gusama, ati none inzige zatumara. Barebye babona nta kibaye. Mbese biya byo kuvuga ngo batoye abadepite byabaye nk'ikintu kidakomeye, cyari gikomeye cyane, ni ugukuraho ubwami, kuko ni ibintu nyine byari biteye ubwoba mu Rwanda. Kandi ntimwibagirwe ko abaturage benshi bemeraga umwami nk'Imana, bamwemeraga nk'Imana. Ubwo rero mbese na mbere yaho hari abajyaga gutwika amazu bavuga ko boherejwe n'umwami. Uravuga muri kiriya gihe cyiswe revolution yo muri 59 n'ibyakurikiyeho kuva icyo gihe nyine cya 25 umwami, abantu babonye ko u Rwanda rushobora kubaho umwami. Nibo bwa mbere urumva bavuga revolution, ni revolution iteye ubwoba. Revolution iteye ubwoba kuko abantu ntibemeraga ko bishoboka. Abaturage ntibemeraga ko bishoboka. Abari bazi ko bishoboka ni bariya nyine baba lideri, abanyapolitiki, kandi Nyakibanda, abenshi bize mu Nyakibanda, Kayibanda yize mu Nyakibanda, kandi Nyakibanda ni nka university, ni nkaho bize university. Abo rero bazi ko ubwami rwose ari ubutegetsi nk'ubundi. Karinga uriya Gitera mbere yaho muri
kuwa 28 ngira ngo ukwa mbere igitaramo kudeta igitaramo muri 61 naho ni 61 yego nibwo igitaramo nyine arahaza avuga ati Karinga ivuyeho. Kubona Karinga rero yavaho abantu ntibabitekerezaga ko bishoboka. Ubwo rero mu mitwe y'abanyarwanda nabyo byakubise inkuba ntibumva ukuntu Karinga se yazimira gute. Hari ibintu nyine bitumvikana kumva ko Karinga ishobora kuba yabaho kandi burya rero umenye ko n'umwami yimaga Karinga. Yego. Mbese Karinga ni nkaho yari hejuru y'umwami. Yego. Yari hejuru y'umwami. Nibyo bita kwima ingoma. Kwima ingoma nicyo bitaga kwima ingoma. Ku buryo ibyo umwami yakoraga byose yabikoraga mu izina rya Karinga. Ubwo rero kugira ngo bavuge ngo byari byatangiye nyine buriya bya kamarampaka ni nko gusoza ibyatangiye igitaramo. Byatangiye igitaramo kuko niho nyine bavuze bati Karinga ivuyeho umwami twamwanze turashaka repubulika ati vive la repubulika igitaramo bavuze ngo vive la repubulika akaba repubulika asohora n'ibendera rya bwa mbere na mbere azana n'ibendera ry'u Rwanda noneho Loni ituti murabikoze koze kudeta ariko tugomba kureba niba abaturage bemeye ko umwami avaho. Hagati aho ngaho ariko rero Professor Uwizeyimana hagati aho ngaho ibyo ngibyo yego birabaye ariko umwami icyo gihe nawe bari baramuciye ababirigi bari baramuciye atakiri mu Rwanda nawe ubwe ku giti cye umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa Jean Baptiste bari baramuciye mu Rwanda yabanje kujya muri Congo yabonye ubwigenge yagiye kubonana n'umunyamabanga mukuru wa ONU icyo gihe Ramasiol nimba ariko yitwaga nimba nibuka neza Daga Ramasiol yego ntabwo bamwemereye kugaruka mu Rwanda ariko nyine icyo gihe muri 60 yahise aguma mu mahanga bamwangiye kugaruka mu Rwanda ni ukuvuga ibyo byose byabaye kuri 28 y'ukwa mbere 61 Gitera avuga ngo Karinga ivuyeho Gitera hagati aho ngaho yakomokaga i Butare ubu ngubu ni mu ntara y'Amajyepfo. Mbese byatangiye umwami baramuciye we ntabwo bari bamuciye umva uko byagenze yagiye Bujumbura yagiye Kinshasa Leopoldville kuko icyo gihe yari kiri Leopoldville yakoze amakosa menshi cyane kuko abantu abarunari abenshi bari barahunze bari hanze hagati y'abarunari cyangwa UNAR ryari ishyaka twavuga ko ryari ribogamiye ku mwami ryari ishyaka mbese ahubwo ryo byamuteka kuko Kigeli ntabwo yashoboraga mbese abari bayirimo nibo batekaga Kigeli bakamukoresha ibyo bashaka nuko bamwumvisha ko kubera ko barwaniraga nyine runari yarwaniraga kubona independence ako kanya ubwigenge ako kanya ni ukuvuga ababirigi bakagenda bakavuga ngo bavuga nyine ngo nabakoro niba bese ngo batugize abaja we rero batanga ntuze itegeko ko abarunari batajya mu matora ya komine yabaye muri 60 batanga itegeko ko batajya nyine arabyemeza noneho ajya Kinshasa Leopoldville agiye kubona Udaga Ramasiol wari secrétaire général wa Loni akamuha ibyifuzo bya mbese ibyo abarunari bashakaga ubwo rero ni ikosa rikomeye kubera ko ntabwo yari afite uburenganzira bwo kujya kuvugisha abantu bo muri Loni atanyuze ku ntuza atanyuze ku Birigi atababwiye ubwo mbese amakosa bakoze ni menshi ariko rero yego Kagame arayavuga yose yego ariko rero nanone kuvuga ngo yarenze ku babirigi ahubwo ababirigi bamuhoye ubusa kubera ko nyine u Rwanda rwarindagizo Loni yari yarafashe icyemezo cyo kuba ariyo iyobora u Rwanda ariko kubera ko mu bintu bya diplomasi sinzi uko biba bimeze
ntabwo ONU ifite souveraineté, mbese ifite organisation, ifite uburyo yubatse, mbese ubutegetsi bw'igihugu. Noneho iravuga iti mwebwe Ubirigi tubahaye u Rwanda n'u Burundi, nimugende muturebere u Rwanda rubindagizo gutyo. None se ubwo ngubwo umwami Kigeli wa gatanu mu by'ukuri bw'ikosa yakoze n'iriye, kandi nyir'u Rwanda yari Loni mu by'ukuri. Yego, ariko Loni yari yabwiye Ababiligi ko aribo bagomba gutegeka u Rwanda bakarujyana kuri independence. Erega si u Rwanda gusa, n'u Burundi, hari za Togo, hari igipande cya Kameruni, mbese ibihugu na Tanganyika. Tanganyika yaje kuvamo Tanzania ifatanya na Zanzibar. Ibyo bihugu byose byafashwe mu ntambara ya mbere y'isi, kandi byari koloni y'Abadage. Babihaye babihaye Loni. Noneho rero bakavuga bati abategetsi basanzwe bo mu gihugu bo ntabwo ONU yavuganaga nabo, yavuganaga n'Ububirigi cyangwa se Abadage nako cyangwa se Abongereza n'abandi. Yego, nibo yari yohereje. Ubwo rero Kigeli yagiye nyine Kinshasa, akora ikintu cya memorandumu kivuga nyine ko Ababiligi kiba tukagura ngo bateranya Abanyarwanda, baratuma basubiranamo, bakoresheje kudeta nyine avuga biriya by'itarama, ko bakoresheje amatora atanyuze mu bintu byinshi muri iyo memorandumu nyine. Nuko Ababiligi rero barakaye, bamutubira mu nama yagombaga kuba bari hehe mu Bubiligi, yanga kujyayo. Noneho buri gihe agakora ibintu nyine kubera iyo porogaramu yo kubona independence ako kanya. Urumva rero ko iyo kubona independence ako kanya ni ukuvuga ko mu Rwanda nta cyari guhinduka, hari gukomeza uko byari bimeze mbere, ubutegetsi busanzweho bukagumaho. Ageze aho asanga yarakoze amakosa, n'abari hanze nyine urumva nabo baravugaga bati reka ntibabigemo, kubera ko buriya Kigeli yaramugiye mu Rwanda wasanga bamutwaye bakamukoresha ibyo dushaka. Ayo makosa rero barayishyuye kubera amatora ya komine yo muri 60 nyine. Professor Laurent Uwizeyimana, reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko uri umushakashatsi mu by'amateka n'iterambere muri kaminuza y'Itoulouse mu Bufaransa, kandi uri professeur emerite. Ni ukuvuga professeur emerite mbese ntabwo ukigisha buri munsi abanyeshuri, niko bivuga? Niko bivuga. Yego, mbibutse kandi nyine inshuti zacu ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turi kuganira rero kuri kamarampaka yabaye mu Rwanda